Kasang United Democratic Party UDP bat Kahir State People Democratic Party HSPDP kin penbenayo kertong MP sedang semua Lok Sabha mentakasngi daun nong yasaj an baponam kejela ba biji ke kenta ni bakot ba biban ya keketeng ba biban on penbena paj ba hasngi palai kata mentakasngi ka apho pratrik ujemang aja penri ya ba kenta kesian ke UDP ba ka HSPDP hapok lama ke Regional Democratic Alliance RDA da ka jingdon ki kertong ki banyak kun ya election MP sedang semua na Shillong Parliamentary Constituency hadu menta ka keu sya kesaungut kentup Dr. Baskem Merbo naga WPP Dr. DL Nongrai naga NPP baruba Vincent Pala naga Kongres hak election Lok Sabha ha aja pusau ka UDP ka sai ya ba Robert John Kajarin handai wa syarem keput